Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni mbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 5 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe aka ni akanya keza ko kubikora. Wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi amakuru yacu. Muri kano kanya amakuru tugiye kubagezaho aribanda ku bibazo by'umutekano muke mu buseruko bwa Congo. Biravugwa yuko abarwanyi ba M23 baba bagiye gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Hari ibimenyetso byinshi birimo kugaragara byemeza yuko M23 yabishaka kwigarurira Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo maze igatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Ibingibi rero turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu turaza kubabwira ko Abanyamerika baba binyegeje inyuma yo gushyigikira M23 ndetse no gucamo Congo ibice bibiri. Ibyo abakongomani bakunze kwita barikanizasiyo. Uburasirazuba bwa Congo bwaba bugiye gukatwa kuri Congo, ndetse hari n'amakuru avuga yuko Joseph Kabila nawe yaba ari muri uyu mugambi wo kubarikaniza igihugu cya Congo. Ibi rero nabyo turaza kubigaruka ko muri aya makuru, turabere hamwe uruhare rwa Joseph Kabila muri uyu mugambi w'Abanyamerika wo gucamo Congo kabiri, M23 ikagira igihugu. Ibingibi turabigaruka ko mu buryo burambuye. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko abarwanyi ba M23 baba bagiye kwikura mu biganiro bya Doha muri Katari. Hari amakuru avuga yuko M23 ibona ko ibi biganiro bya Doha ntacyo bizageraho, ndetse ko ubutegetsi bwa Congo bukomeje kuzana amananiza. Abarwanyi ba M23 rero ngo bakabona ko gukomeza kugidoha muri Katari ari uguta umwanya. Ese ibingibi bizagarukira he? FARDC na M23 urugamba rwo rurakomeje muri Kivu y'Amajyepfo. Ibingibi nabyo turaza kubigaruka ko. Muri aya makuru kandi turababwira ko abihweza ivya politike babona ko intambara ikomeye igiye gusubukura mu buseruko bwa Congo. Impande zombi zirwana zimaze igihe zirimo kwitegura imirwano ndetse zinjiza abasirikare benshi. FARDC ikomeje kuzana abacancuro benshi. Dore nk'ubu ngubu abacancuro barenga 3,000 bavuye muri Colombia bamaze kugera muri Congo. M23 nayo muri aya mezi 3 ashize yinjije abasirikare barenga 20,000 mu gisirikare cyayo. Amakuru yizewe akemeza ko impande zombi zirimo kwitegura intambara. Nta kabuza rero ngo urugamba rugiye gukomera. Ubungubu ngo nibwo intambara ya nyayo igiye gutangira, ndetse inzobere mu bya politike ndetse zigahinyanyura n'ibibera muri Congo ziravuga ko intambara karundura ariyo izakemura ibibazo mu buseruko bwa Congo. M23 ngo igomba gukoresha uruhembe rw'umuheto igatsinda cyangwa igatsindwa. Ndetse hari n'amakuru avuga yuko hari ibihugu bikomeye bishyigikiye bano barwanyi birimo gukorana n'Abanyamerika kugira ngo bakore icyo abakongomani bakunze kwita barikanizasiyo, gukatamo ibice Congo maze igihugu gishyashya kikavuka mu buseruko bwa Congo. Ibi byose rero nibyo tugiye kurabira hamwe muri aya makuru yacu. Ndakwibutsa ko niba utarakanda kuri subscribe wabikora rwose. Nyamuneka wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Nshuti banywanyi bacu rero, sangwa kaze muri aya makuru yacu idonido. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira mu mfunyapfunyo,
mu buseruko bwa Congo intambara ikomeye irimo gututumba. Abahinga mu vya politike baravuga yuko ubungubu ari bw'intambara ikomeye igiye kuba muri Congo. Baravuga yuko FARDC na M23 bagiye kwesurana mu buryo bukomeye, ndetse ngo M23 ikaba ifite umugambi ukomeye wo gushinga igihugu gishyashya mu buseruko bwa Congo. Ndasubiramwo, amakuru arimo gutangazwa n'ibimenyesha amakuru bikomeye ndetse n'abanyapolitike aremeza ko M23 ifite umugambi wo gushinga igihugu gishya mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibi byose ngo bizakorwa ku ruhembe rw'umuheto. Nta kabuza ngo hagiye kuba intambara ikomeye cyane izasiga M23 itsinze FARDC, ndetse M23 ikigarurira intara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, maze igatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Ku rundi ruhande ariko abihweza ivya politike bamwe nabo bavuga yuko ibingibi bidashoboka, ahubwo ko ikizashoboka ari uko intara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo zizahinduka intara zigenga. Ibingibi rero ngo byakorwa ari uko ubutegetsi bwa Congo bubyemeye, maze bagashyiraho Etat Federale. Ibice byose bya Congo bikigenga, maze Kinshasa bakagira ubutegetsi bugenzura ibyo bice byose ariko byigenga. Gusa ku rundi ruhande abihweza ivya politike bakabona ko Tshisekedi ibingibi atabikozwa. Nta kabuza rero ngo Tshisekedi nabyanga M23 yoyo yiteguye gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Ndetse ngo hari n'ibihugu bya rutura bishyigikiye uyu mugambi wa bano barwanyi. Kugeza ubu turiko turavugana ibice byinshi muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo bigenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kuva mu mujyi wa Goma aricyo cyicaro gikuru cy'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ugakomeza muri Rucuru, muri Masisi, mu bice bimwe na bimwe bya teritwari ya Rubero, ndetse ugakomeza werekeza mu majyepfo mu bice bya Karehe, ukagera mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Bukavu, ugakomeza werekeza mu bice bya Warungu. Hano hose harimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ibice byinshi M23 irimo kubigenzura. Nta kabuza rero ngo aba barwanyi barashaka kwigarurira ibice byinshi, maze bagatangaza ishingwa rya Repubulika yigenga ya Kivu. Hari amakuru avuga yuko ibihugu bikomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba bari ku isiri n'abarwanyi ba M23. Amerika nayo ngo yaba yinyegeje inyuma y'uyu mugambi, ndetse ngo Amerika irimo gufasha M23 mu buryo butagaragara. Kuba ngo Amerika yaraje muri ibi bibazo byo muri Congo ni ukugira ngo bakomeze gusunikiriza ubutegetsi bwa Congo, maze nibanga ibiganiro n'ibyo M23 ibasaba idoha muri Katari, M23 izubura imirwano ikomeye, maze nayo yigarurire ibice byinshi. Abahinga mu bya politike bavuga ko amasezerano ya Washington azagonga urukuta byanga bikunda, kubera ko ubutegetsi bwa Congo na M23 ngo ntago bazumvikana mu biganiro bya Doha. Ibingibi rero bikatujyana ku yindi nkuru ikomeye ivuga yuko M23 yabigiye gushinguka muri bino biganiro. Hari amakuru avuga yuko M23 igiye kwivana mu biganiro bya Doha. Amwe mu masoko yacu muri M23 aremeza neza ko abarongoye M23 ngo bamaze kubona ko ibiganiro bya Doha mu gihugu cya Katari ntacyo bizageraho. Reka mbibutse ko ibi biganiro bibera i Doha muri Katari ari ibiganiro bihuza intumwa z'ubutegetsi bwa Congo n'abarwanyi ba M23 bagamije kuzana amahoro mu buseruko bwa Congo.
Mu minsi ishize M23 yakoze ikiganiro n'abamenyesha makuru mu mujyi wa Goma maze ivuga yuko ubutegetsi bwa Congo bwazanye amananiza, ndetse M23 yavuze yuko intumwa za Congo zanze gusinya ku masezerano yo guhagarika imirwano mu buseruko bwa Congo, kandi ngo iki ngiki nicyo kintu cy'ingenzi cyihutirwaga mbere y'ibindi byose. M23 kandi yavuze yuko abantu bahagararira ubutegetsi bwa Congo bameze nk'abantu batazwi, ngo bagenda nta mpapuro zibemerera guhagararira ubutegetsi bwa Congo muri ibi biganiro, ngo bagenda badafite za ordre domicile. Ibingibi rero ngo bigatuma M23 itabizera, kuko ngo nta n'icyerekana yuko baba bahagarariye ubutegetsi bwa Congo. M23 ikanavuga ko ari agasuzuguro gakomeye ku butegetsi bwa Congo, kuko ngo bohereza abantu baciriritse badafite n'ijambo rikomeye mu butegetsi bwa Congo. Nyuma yo kubona aya mananiza yose rero, amakuru dufite aravuga yuko abarwanyi ba M23 ngo baba barimo guteganya kwivana muri bino biganiro bya Doha muri Katari. Mu gihe rero ibiganiro bya Doha muri Katari ntacyo byaba bigezeho, byaba bisiguye ko intambara ikomeye igiye gutangira mu buseruko bwa Congo, kandi byaba bisiguye yuko ibiganiro byose byahuje u Rwanda na Congo bikarangira hagezwe ku masezerano y'amahoro i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya masezerano nayo ntacyo yaba kivuze, kuko ateganya yuko ibiganiro bya Doha nabyo bizajya muri aya masezerano. Amakuru dufite rero aremeza yuko impande zirimo kurwana muri Congo ahubwo zirimo kwitegura intambara. Nazo ngo zirabibona neza ko ibiganiro byose ntacyo bishobora kugeraho, ndetse abihwezi vya politike bakavuga yuko ikibazo cya Congo nta kabuza kizakemurwa n'uruhembe rw'umuheto, aho M23 igomba kurwana byanga bikunda igatsinda, cyangwa se ikarwana igatsindwa bikarangira. Naho ibyo gukomeza kujya mu magambo gusa ngo baraganira ntacyo bizageraho, kuko ubutegetsi bwa Congo butiteguye kuganira na zino nyeshyamba. Ayandi makuru akavuga yuko kuba FARDC izakomeza kurwana, ubutegetsi bwa Congo bukanga kuganira na M23, ngo bizaba ari amahirwe akomeye kuri bano barwanyi ba Generali Makenga yo gukomeza kwigarurira ibice byinshi maze bagatangaza Repubulika yigenga ya Kivu. Hari amakuru avuga yuko Joseph Kabila wigeze kurongora igihugu cya Congo nawe yaba ari mu mugambi ukomeye cyane wo gufasha M23 gushinga Repubulika yigenga ya Kivu. Biravugwa yuko abanyamerika bashyigikiye Joseph Kabila na M23 mu ibanga rikomeye, ndetse ngo barimo gukora ibishoboka byose ngo bakomeze bacengacenge ubutegetsi bwa Congo, ndetse ngo Tshisekedi nadakanura amaso ngo yemere ibiganiro ndetse yemere ibyo M23 irimo kumusaba, nta kabuza azashiduka neza ubuseruko bwa Congo bwahindutse igihugu cyigenga. Birimo kugaragara yuko amasezerano yasinyiwe i Washington ubutegetsi bwa Congo butazayubahiriza, kuko Congo ikomeje gukorana na FDLR kandi yarasinyiye yuko izatsinsura ikarandura burundu izi nyeshyamba. Kutubahiriza amasezerano Congo yagiranye n'igihugu cy'u Rwanda nabyo ngo bishobora kuzayikwegera akarambaraye, kandi ngo bizerekana neza ko Congo idashaka inzira y'amahoro. Nta kabuza rero ngo intambara izarota mu buseruko bwa Congo, kandi amahirwe menshi ari ku ruhande rw'abarwanya ubutegetsi bwa Congo, bigaragara ko aribo bafite imbaraga z'imitsi ndetse n'imbaraga z'ibiturika. Mu gihe rero amasezerano ya Washington bigaragara yuko ashobora kugonga urukuta, ndetse bikaba bigaragara yuko ibiganiro bya Doha ntacyo bishobora kugeraho, ndabamenyesha ko ubungubu imirwano ikomeye yo irimo kubica bigacika muri Congo. Intambara irakomeje mu bice bitandukanye. Muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rubero, M23 irimo kurasana n'abazarendo.
Muri Kivu y'Amajyepfo imirwano irakomeye mu micungararo y'igisagara cya Uvira, aho abarwanyi ba M23 barimo guhangana na FARDC, abazarendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Hari imirongo miremire y'abanyagihugu yagaragaye mu gace ka Uvira bavuga yuko barimo guhunga imirwano. Amasase menshi cyane yumvikanye ndetse bikavugwa yuko bamwe mu basirikare b'u Burundi baba bakomerekeye muri uru rugamba. Biribonekeza rero ko intambara ikomeje, ndetse abahinyanyura utuntu n'utundi bakavuga ko iby'ibiganiro rwose ntacyo bizageraho, ngo niberure barwane bakocorane utsinda undi atsinde, ariko ngo biragaragara yuko imbaraga za gisirikare zerekeza intsinzi kuri M23.